Ando sa mandana on the masu. Let's pray. Kimami sa wakadua ulu talevi kemani na e kabina ni singdingo na ni memikalo. Kimami ndondo sa katiko me kimami torwale ka ni ve kemani e na mataka e kabina ni singdingo e na bugusaga ni nomni bosa o ni kabe kimami mi kimami toro ni ve kemani o kemani o ni nangai toro mai ve kimami. Kimami baka binibinaga baka lebu ni baka tarane lo muni ne lo tambu. Me mai liuti ke mami sulevi ke mami na koukou na nganga ke me mai tiko rau ki nango e na kabina ni singdengo me ke me mai baka duba ulu mai sokalo ki be ke mni na ni me mikalo ni van vina wa lewo no ni liuti ke mami tiko mai e na lomo ni on na singa sabo rau me na mai baka davari na ka on ni singa ngo sa nro me na singa sa baka rau me tiko busaka na kabitu ni singa na nomo ni singa tambu ni ve baka na numi kine ve ke mami me ke me baka tambuya me ke mami roko vi ke muni ndondo nga kina kangara vi ke muni kina ni mami kalo ke mami maro sara baka lewu ni rawa ni baka tarai ne loi ke mami me baka na mate ni ve ke muni ni ke mami baka dina dina taka ni ke mami tamate wala wala da andru katala indre indre matamuni e ke mami sa turundo ndo ngai na nomuni se rau e no busaga ni nomuni bosa ni tukuna ke baka indosa baka tusa na noni wala wala da Oni saya lundi na kalon don mun indom boko dele biko boko so so wata kana na dal kedanga. Ngona buna ki me minge me kene vi kemni ni me mi dol dol ngota mangu sanga talindu e roni taura kemni ndo ndonga. Ni boko dele ni me bol bol da ni boko so so wata ki me mi tale na nomni sopi. Ni me mbulia sa katalo me ki mami na yalo sande itiko. Se ko sa ne lo mni ne lo tambo ko me na me liti ki mami. Ko me na me tumbiri ki mami ne vi kai bakal momni. Roko vendo kaindo ndo tinga kene dam ni tambo. Kema wina wale wani keme me masuti kemni me ni mai tiga wuna vi kema mina no muni singa tambu. Amani wina wale wani kemi sa wakila na no muni tike muni mai ndola ba vi kema mina no muni singa tambu. Na wale usaka no muni tiko na wale wano muni vi bagarotaki. Na eloi kema ami ena tandola ni vi kemni no muni tamata na mai ndeon no muni wos tal tal ni vi lutaki ni vi tumbere. Yado na no muni na vi samati ni samango nung kalo muni rokovi muni ndoka ndo tinga kina. Masu na baga ni binaka kira na bika kedengo na dam ni sanga chisu ni me misor ni baga bulan talo lo mendina endombo sanga meni naka na bikin tabaki baga lo malangi baga durchu bikianda na mata ya kabina ni singendengo sa baga no mikianda tiko na lo tamuni kalo se ko no no bosa te boloi tongori bombote ke baga tarana kalo mendana do bata na kabina ni singendengo Mendana do bata no na bai baka no numi na kalu na no no bolo bolo tiko na tamati ni kalu mo sia na la kaya ni kena wa se walu la se roso ngabulu na chikine walu kina chin kandua ombo taru ni nando bata kina baka matu wale baka tamati andua rua tolu mo na nu mo na sing ni baka de dengu mo baka tambuya e o na singa mo ndo daka kina ka kita kina mo daka daka nga e ni kabiuti ni singa sing ni baka dengu chob no no kalu ka kuni kita kina ndo na daka ko iko sena lubia mtangani sena lubia melewa nom tamata sena nom banda sena nom manu sena nom bulangi sati ko nom ni lom ni bai ni sambuli lom malangi ke burubura ke na waitu ke na kake nga satu ke na ko choba eni singa ono sabaga dengu ne kabitu ni singa ko sabak lo ngati kina ko choba na sing ni baga dengu ko baga tamboya sa musi lo malangi sa tiko mo na vekinda bagi tiko mana na kinda bagi mana ngai liu na tau keni singa tambo na mata bu vale baklo tamana luvia na kenel tambo kirno na yang lu sial sab sabana klo era veli teki tiko mai kina non tambula ina lo mani on ma on singa sarmai tiko tali mer mai dola ba viki anda na non singa tambo na klo
Satu na baga nui nui baga lo malanya ni nendola piti ko na yalo mol mulum sar. Leba na yalo tambu ni kalo mena mai daga yado. Mena mai veitu beri. Mena mai ndui sala. Mena mai lute kianda na nona na numa na nona singa ni baga de deung. Lute kianda talangay na nona baga tambu ya baga binakasar. Na nona singa tambu. Nakalo. Sa ngusui lo malangi tal tinga na kabina ni singa dingo mau na vekenda baki. Vekenda baga yando asar. Akinda bagiti ko na ve matu bale baga yando asara. Etiko ene kabina ni singa dingo. No tiga wutu nga mai virto no tiga mai dake. Virto na north. Tiko ngo tadingo tatawanga. Sa kinda bagiti ko ena ya datale ni ngoni turanga Jesu Kristo. Oni mina walebu na nomuni mai tiko. Nomuni mai dungia na tiko na ikumukumungo ena kiana baka tambu itiko na nona singa tambu na klo. Andeo saka chumai na bosini weekend baki na matu wale na Midlands. Na duru mai Telford kena nona matu wale. Tu wale suka ni walu. Ndo sa kinda bagiti ko ena ya datale ni ngoni turanga Jesu Kristo. Na sarabaka lebu. Kena dungen tiko na daga binaka Jesu. Ene uti ni ngonongo. Ena kena tuta tiko na dina membole Jesu. Ena ngauna isanda mbula tiki na ngonongo. Deo tiko mai na bosini weekend baki na matu wale na chine tukana. Batike raun na ngone raun na dorobo. Warinula da bikino tukana. Deo sakinda bagi baka toto wachiko. Ene kabina ni singin dingo ene atatale ni ngoni turanga Jesu Kristo. Boys bina walebu na ngutatiko na daga binaka ningara bikalu. Na walebu na duritiko ena lomani matu wale. Dina ni ele atatiko ndo nindamindambi ena lomani nomro nomdo matu wale. Mbota ni atatuni tubu ni kalu kibika mdo. O matu wale sayanga ni nrau yalo lelai monro na dorobo tiko ni matu wale ngori nrau ngodetiko na kathi ni kalu. Kina nomro mbula. Kinda bagitiko na nomdo matu wale ene atatale ni ngoni turanga Jesu Kristo. Kinda bagatal tinga na bulan ita may siyara. Katala kina bay siyara ndo sa kinda bagitiko. Na mutubay tamanya na atatale ni ngoni turanga Jesu Kristo. Na walebu turanga matanggali na tutakatiko nandina. Na walebu na dunggenitiko na daga binaka ni ngoni turanga Jesu Kristo. Ene uti ni ngonongo. Sa bakotete atal cinga na bosi ni be kenda baki be maramatau be tawyana kinda be kemniti ko lomalanya ne adatale ni ngoni turanga Jesu Kristo. Na wale buna yandanganga ti ni kalu ene uti ni ngonongo. Kena tutaki kena lebe ci nandina kena maru iti ko nambula ni be kani batike Jesu. Ena ngona enda sambula ti kena ngonongo. Dina ni lebu nan rendre idurumi. Ibombo tani ndato na baka bini bin nakatakati nga baka lebu nakalo. Ena buku ni nona bili utaki ena buku ni nona bili maru iki nombula. Kau tiki ena nganga tiki na ena nombula. Ni biyo kani baka tiki ena ngoni turanga Jesu Kristo. Sa baka te tia sarchi ko na bosi ni biki nda baki. Na matu wale sar Maitro Bridge. Na matu wale na tu ina saketa may Joshua. Ndo sa akin da baki tiko na matu wale na atatale ni ngoni turanga Jesu Kristo. Na wale buna kia na dungen tiyo na daga binaka ni ngoni turanga Jesu Kristo. Na wale buna daga garaba tiyo na itabe na alundina. Ena buku Jesu. Na wale buna kia na tutagi tiyo na daga. Tale ni ngoni turanga Jesu Kristo ene uti ni ngonongo. Waktu tiya taltingan na bosi ni beken da baki be karua tamisaki. Karua ndo sa akin da bagiti ko na kabina ni singin dingo iko batike na namatu wale. Sa akin da bagiti ko na atatale ni ngoni turanga Jesu Kristo. Bina wale bu na kenangarai biti ko muta tiko na daga binaka ni ngoni turanga Jesu Kristo. Tamatan daw daga ni siyang na kami mandolak. Umbote ya ni nakilebu bo ni kalu kibikyanda. Ena nonda tuta ka chunandina membele Jesu. Sa bakte tiya sa chuna bosi ni bikyanda ba kya na matu wale may winja. Na matu wale na tamay Grace. Tinay Grace bakatala kina be Grace. Peter's family ndo sa kinda bagitiko. Ena kabina ni singin dingo ena tatale ni ngoni turang Jesu Kristo.
na wale usar na kena maru itiko na mbula ni biyo kanyi batiki ngone turanga Yesu Kristo ene ucu ucu ngono. Telakina na mbula ni cine junia cine junia ndo sakin ta bagitiko buka matu wale ena kabina ni singdingo ene atatale ni ngone turanga Yesu Kristo. Na wale buna ndo mundu watikitiko na kena ngarabitiko na itabi kena tuta kitiko na ndina membole Yesu. Na wale buna kena mutitiko na kena daga daga tikitiko na veka ena mbula ni bokan ndina tiki Yesu ene utu utu ngono. O kinda bokatal tingana no matu wale mbula ni chini epi bokatal kina biro no ngone arto sakin da bokatal tingana da tali ni ngone turanga Yesu Kristo bina wale buna kena ngarabitiko na itabi ena lo mani matu wale bogo shibi na kena ngarabitiko na itu tabi bekati bitiki na kalo kena no mbula. Semasar chiku mai biti o tadingu budango singa tabi na tiku biki amuni tadingu budango kena baki community ko na datale ni ngoni turanga Yesu Kristo na wale una be semati ba gedor na wale una be na numiti ko na ngangani masu na no muleti ko ngori bich na wale una ya longa ngati kena tu tagi tu nandian au tu talanga mona kinda ba talanga na tamatini ko lo mai tigongo na kenda maliwa tal tal tu sona rambe tanggali no sa kinda bakiti ko na kabina ni singin dingo ya na tatale ni ngoni turanga Yesu Kristo maro wale buni kimi raya ni kim redi kimni ni nduri nganga tu na kabina ni singin dingo na ya tatale ni ngoni turanga Yesu Kristo bina wale na no muni dingo matu na be sura chimol mulu menga chuga ni tani buru burongo irna te dimu irna ngane mu irna lebe mu irna bungom er tiga ningo er mbo ngendra ba mer mbo rongo da ndonan domu mai bi chini mai tigo na kabina ni singi dingo kime misa ba bina kino baliu na no mai tigo ndo sakin da bagi tiko ena ya tale ni ngoni tigo botike na no ndo mato bali na baliu sar au sa bali linga tigo no bos ni bi kenda ba kena tar guru ku bi ko na ngai durum ber tigo mai menangai bagai botol botol tinga na bikin da bagi bagol malang ya na kabina ni singi dingo tomoni sa tigo nononda vio kani botike nononda kelo angan rabanga menan ton sere ke baka oroni tu dake oroni baka do tinga kina kelo la maser dal maser sar bukan tomelebu bo nononda kelo ena kabina ni singin dengo
Naka andarokoba nakaloy na masu. Andamusumanda na masu manda turanga chisu na nimami kalou. Kimami tada kasakatali vi kimani ene kabina ni singindingo. Kimami marau kareki takatamangu na nomuni tiko. Muni maiteko buna vi kimami na nomuni singatambu. Naka pinakasarapa lebu na singa ono kimami ngaidu rumai. Le bulir na ngone. Ingarabi na itai bakatakataka. Ngarabi na itai belomuni vale. Kimimi baka binibinaka baka lebu ni tumbiri kimami tiko na elomuni na elotambu. Suleti ko wiki mami na koukou me kimami ngaraba rati ke ni tabi. Ena lomo ni madhawa boko sibi na kena tutaki tiko nandina. Ena vi kalalai le lebu saro tamango ni suleti ko wiki mami ni baka rautaka wiki mami. Me kimami bola mbula tingaki na ki kemuni baka ndina ndina te kemuni tiko. Ena vi buno ke sar. Na ba lebu na buku na almatua na kilka. Elu tiki mami tiki na lomo ni nel tambu. Kimami ndoba tiki na mami baka sangarato mandangai liu. Na nomo ni mati ni tu. Kena no muni yalondon ke minge mingo nung kalou ena ni mingan reba muni mai tika buna beki mami no muni sing tambu e tamangu kim kere na bilu taki saka ne lo muni nel tambu mena mai lute ke mami tumbiri ke mami ne beka membleti ke muni min dolai boka binaki na no muni sing tambu ka mi ki mi rongo da ne tuku tuku bimbi membleti ke muni tamangu ena kena rokobi ena kena ndokai tika ne dam ni tambu baka baka rau tika na mbulongo tamangu ena ni mami stabi ke muni ena no muni lesu mai ke ni tu kredi ke mami ke mami baka isulu tu ena kena isulu ndina mai ke muni oni na kaya ve ke mami ndina na kaya bida nga duru ke na mara oni no muni turang ista mangu ena mataka bina ni singa ka bina ni sing dingo ke mi sanu indei ni kuni sanu tigo ike oni na mai baka tambu eno songo nyongo ni na tigo lom ni tini abat ke mami no muni tamate na ndio ndio saka tigo no muni bosa ningai velu taki ningai lumuta na ngusia non kalo tamangu ningai wakatonde te ko tamangu mena ndio ndio ni no muni bosa me ko mena vuni na ndaku ni no muni ko veltai ke muni bokarete ke muni tamangu na no muni loloma loloma tamangu de ramba ile bu ti tombu non kalo ni amai bokaritaka ina ko veltai ena no muni mai lili ngalungal tamangu me mate me bukodi kin bolo bolda ka kunin dove ke mame bakam bauti ke muni rusa me kim rawatanga nambula mai bi ke muni se ko saka nambula tamuntu ningai velu taki ningai ve tumberi ve irra na le baka rongo ene tukutuke na kabina ni singdi ngo se ngona ve singni mataka non kulo me ndeu mbula ni tukutuku ve irra tamango ve ke mami ena kabina ni singdi ngo ena non rokoba tokando ndo te pole sine yalla me baka sindo ndo nga ki ve kemni na bole usaka nomni tiko na bole nomni ve baka rutaki na bole nambula nganga na buku ni ve kani kemni na bole nomni loloma na bole bu sota ni mimol mulum bu kodli ni bolda masu sa bo ni binaga bole bu kerena bi ka kedengo ene dam ni sanga chisu ni mamisoro ni bombula ndolo lo mandina endombo sanga mani naka umbuta sa ngum sa cingango mena rongo de kina nandomo ni nondo mo sese ne kabina ni singdingo toltala sa sulit tu bi kemni nangonongo ni sana wase kini tu Valeu. bi boro tekino lo malai Sia também ka UK South Boraviti. Singatambu No gutal na kalongata kanto kai veo mundur na kimnisera mu na hostika na buku ni nungu venakata mu na vimbole ni na don ulu tala bimbi vekat. Sebenarnya kinta kem ni tala mista nayanga bilang sawali na hosi kinta baki. Ni memang sih negara na bakal kem ni ni vengarabi kin ni bubale. meni Kera mena lulu de mendolo na mas turang kera mani songa tiburu kisho kena ki wana kena kena vi wana nanu ena reti kima memori the world ram kema mitu kena ko turang na sanga na tempo ro kem kuani rongo da ni was kem kera turang mani na dolap na mate kema vakal kem wule me kem na wale ni sanduro mas kema sa tani de tisu sa mi soro ndiro meni no wale God is closer than you think na ndo ulutanga na te kuni singa tamuni kla na bunga na ngona and waka weekend mai and nonda vioka ni batika na ngoni turano tisu and
rere and then do loku ya rata kana nonda vioka ni na buku ni nonda sema tika ni vena nonda ibakambulo Jesu Kristo ni ore de tiko na vakasama itiko vena na ulutanga go ni kalongo e vena kate tiko ko mendo me vioka ni bata ke kenda ena vi ngono ke de kenda nga na lubi ni kalo le bula ngono kenda nga da va wa ikenda tiko me bona kalo ndanga rabati na buku nonda kerkere na buku nonda masu na nonda sasang so no mono kenda ndo sasang te kenda tu na nonda kuko bata we trust on our wisdom, our knowledge, our experiences ina kalungu na ulutangani kwa o bena kati kenda tu na lubi ni kalu kenda kenda na lubi ni kalu sama tiku mai na matakabina ni kwa e biti akabiti ni warumbuka tiku ni singa tiku mai UK that we should have a living and also a personal experience with Emmanuel. Na kalu sa tiko wat kekan. Ni ore de tiko na vakasa mango, kalu okay ko sulia na lubia na dombo nga na ngoni turang chisu. He wants you to live a and to have a living relationship with him. He appointed the 12, ni ore na ulutanga. He appointed the 12 that they might be with him. Evena kata tiko na kalu na bengone ke na ngoni turang chisu to be with us. Kwa ni ore kena ni kali tiko na ngoni turang chisu bertu tise peli bite ke na ka ke de tungor bikem do mundo da ngole mai bio. Mundo mai ngoni ndau ni tamata. Ndo mai siwa morawata mai na yao vi Kristo. Jesus calls us to be with him first, then for us to take part in the mission. E tolu tiku na nona vika divina kalu e na rara mani nona vena katio ko me vioka ni batike kada matai ni na reda tiku ngori na karo ni slide e tiku tikina na nona visuriti tiku na ngoni turang tisu. Vena katio ko for us to have a living relationship with him. We cannot be saints in heaven if we are not saints on earth. Kena bali ndara intukuna o they enda bakaisina ninda senga ninda masutiko nda senga ninda sema tiko kona buni vai ninda bingono kela menda gai bubo binda kabada menda gai rau ka bakayango bakayalo ena kela batangende ngende ngandreva na kalu menda yao ninda senga tiko ni sema wa ndo buli mebeo nyo yewe alo malua na kalu na nona attributes na kalu ebe na katokwa me varita kama ibikenda na nontama ebe na katokwa menda vaya doka na vingu sarlile we na kata kinoko me ado tu kino non lewa non dumu untunal prophesy when the will of man cooperates with the will of God there is an omnipotent result kenembale pale I cannot trust on my own will on my own experiences balata au na vingu ke na masula katiko me ado tiko no lewa tu no gumbura no guba la kata ka sabaru tawro ela bata tani beki no misiga tam se sianga tu o ke muni sarrido ti ni man bisi ni mata con la relationship natural nga na da kay bite taken the mission ni ore tikina tikina and that he might send them out to preach toto ndina sa tiko na living relationship sa ambulo tiko tisilo man sanga kam kamida me vida na no rabia wasia ese ni tutunga rabia wasia dola ka sa experiences you cannot share of Jesus if we have not experienced Jesus kini balbal mina katulni bakasama empowerment to have power to heal sicknesses and cast out demons. Gona non daru primary responsibility we can to na linut. Kenda na linut to UK South. Na kalungo e vela kata me vela te kenda ro na tu tiningono. To have power and heal sicknesses. Kiba ka mo tukuna be kenda ando do na lubini kalu mendo te matse durum te vormai ena mata bina ni kwa. Na ka bini singa tampo mai UK we kenda na viokai. Dalam basula kami ngoli tena tebo rau beko tiku beko bigo na koko ya mo masuta la tebo mi ngoli tani mai bena kandaru e dulu mi tebo ti ndaru lolo masu ndaru bakilati na bimbi ni kali ni kalu na non bena kato ko to cast out demon heal sicknesses and diseases ke masula ka ndo to matera ni bulan ko na tarum ki ndaru angona na vioka ne batika na wan tura otisu ko sabe na kata me kuti ko saranga mai me tiko batika no na koko me no ndaru koko na bisi na be ka ke ndaru barara bitaka tiko na ka ke ngona mbiutu me o da be mbulu tiko na to so so to bilango e subonof
na vida na solo tu sobre ti miki no mole da ka bien buluti ko na yokai dola ka ongai pana nanu ki na ngusa tur tu me lo ni la silantela no ya no re da so tu mai na vim bulu bulu rau untu na bulu bulu sa da pongal bulu tu na ka da lo ni la dola ka sangela ko menunggu banana nunggu sa sarabati ko na yala lo ngore yokai e baka e bonga menunggu banana bis na ka ke da sa sanga ta tu na buli la da na ia uni buru buru na ngau na kavi kilomate na bula tau sulit na ka kele ngombi tumai ka kele ndoru sangatu ndoru songo ina kanga ena bula tu ena vingo ne kele ndoru legacy na kair sarabana tamat ndoru relationship pot kele kalo sana ke totoki na relationship pot kele na tamata na vio kanyi na vono ni dara ndoru mission na mission e kadi kendo kina kalo ndoru bambula na yalo me lesu me bukaristo na nondaru empower te kira na tamate ratiko na bali na community nondaru mata bubali merambula ene vesu ni tebo merabambula ibakayango na kalu vela kati me baka te kendaru la tikuna katolis lai redeti kuna madi o sendo tikina rosa bulu kandua tikine rosa bulu katul etikune tikina the virgin will be with a child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Since Jesus came to dwell with us, we know that God is acquainted with our trials. Kaya ba naman, nakalunggo, sangulang nga, may kata, may biyo ka ni ba't kaya, doko, may nakatala na, may mayukati ko, ba't kaya no, dan duilan, no, dan duin rendre, and a vision, and sympathizes with our griefs in every doctrine of grace, every promises of joy. We see God with us. These are obedience. Niboka ni vai baliti ko na lesser light ko rusiamati ko bata kena greater light and the sando bio sita value. Ni rongo rubi suli tiko na nona bena kata tiko na ngoni turongo chisu me tiko bata kenda kena nona kawai tiko bata kena nona earthly affairs. Na ve ka kene ndo rusangati ko na ve ngona kene mendo rubana na tiko ni etiko baka kina chisu Kristo e kwa tiki le business ni kalu klando tukun ndo tukun ndo kawai taka na business ni kalu na kawai taka na ndo business ai tiko na madhi wa siaon tiki ne tu se ukatu to sa ni bena kawani slide when I am tempted to complain about God's lack of presence, I remind myself that God has much more reason to complain about my lack of presence. Lebna on dando ado na bikya na rendre sandando tarona. Pero adabla bunya do kini biyango. Dabra una dengo miki no da dango da bina tukina. Kanda sinikila ni kalau mananga e batara me ado biki na rendre ngo na bakang. Bala tere de tiko kwa. Mis solibe ko na daga ba ko mate kino lo malai. Endo sang mule da bana. E kawai tiko kwa me tiko e no ndo bubale me mai kalau ni bubale. Dorbana rabiti ko wala ndo sasanga. Vi ono che dentro dove complain tagati con la nonna semiti con chi che na colonna vi ono che e la nonna presence na colonna da puro che da menda da vanno mi che tal tingani vi ono che God too has a lot of complaint we can say that he looks forward is longing to have that personal relationship with you and I che na bamba la using non mo ba ulumba na nungu complaint tagano na kaya do bi on bala tena ndor tarun kenda ndor lia kenda ya do bi on dentro ngone kalu be revela kata be possible sambala seven genuine tico having a form of godliness but denying its power ko ya be kuniti we kenda we should have that power a form of godliness me kuni low ray wala that we are very religious but we are not spiritual and kaila ga na farist if they want to look good on the outside they want to stand before the people, the multitudes, and pray and fast and show their faces that they are fasting. Kona lotu ko na bio kani me ka kuni lore. Yo na lotu vena kata tingo na kalo na bio kani lore da na kalima ni slide. E lore tiki na ka e don reti ke de muri. To luti ko na kena yabu. To luti ko. This is a taxonomy of human fear.
Total que this is the branch of human fear. Physical phobias, so we can do heights, close spaces, illness or death, flying, injection, needles, close spaces. Ngona vika era ni watu ni tatarameti kumisora tamata. Eno na rereti mera dhabi kalawa ena buku ni kadhi ni kalo na ramula. Malata ni ravakilati ko sona hindrances. The top 10 human fears, failure. Some of us, we are afraid to fail. Wala ni miau na kai tuko na daw gito basketball rongalewu. I can accept failure, but I can't accept not trying. Michael Jordan. Yo ko também na coach ngo balate ni reality ko. Sera ni mai dona ka era ni watu ni tatarambi ke ni tiko batki ke na ngoni tura uchisu. Because we are called to have that boldness when God is with us. So tabanandre ba kai chope yali ke na nona yau. To bi kwena mbo mai ulu na da bingeti ke levan. Enga rabati ngo kwena na kalu. Elon tine tingo kwa. Ngere ni me tabla talo ke chope. E ba karu ba tu te kitali. Dona kana ke na liu. Na nona bi ba kalonga tekla kalonga so barga mi na mbulu tamata ngo. Elon dina. The unknown, losing freedom, disappointment, loneliness. So we can go and nganjili. Kalu erede tino mungani. Kalu ebena kate mitigo batikeiko. So we can go. We are afraid of ridicule. We are afraid of death. Digo na mbudi ni par. Kakundara baka mati. Batra kalu sa ala ta mitigo batikeika. No reda na bile no ingarabi na bile utaki. Church leadership. Roman social growth. 7 division, a conference, 7 mission. As leaders of a family, UK South, and then you look at it. Sometimes we are often driven by critics. Criticism. Learn to have a thick-skinned character. You was na tamata. Iku sa likawita. But iko kilala, kalungo ito ko ba't kayo. Kakuna na baka na pasi tamata, ito ko yung karnuduna. Failure. Power brokers. Failing to please people rather than pleasing God. Change so we can do visa. Nitpickers, finances, so we can sarara bakatiko. Wala batiko na nukumbula. Vingarabi na kena baila ko tiki na nungu toso na nungu vingarabi ni tudi de bagini buwan. Kako nila ngata ka kote bechisu. Ukituki enandola. Kerkere na soli. Kalongo e warra ki kendar tiku ena venga una kebe. Me wali no ndaru lenga. Ugana no ndaru kota tele. We bura me wali no ndaru lenga. Others seeing our weaknesses, offending others, success. We are worried. We are overwhelmed by challenging the status quo. You don't want to blend. You don't want to stand out. You just want to blend in with the crowd. Tos tigo na kauna ni slide. Gona wasara talanga solitigo weekend. The danger of the multitude. If the voice of Jesus is not heeded at once, it becomes confused in the mind with a multitude of other voices. Kene vale na voce ni alotambu ni sa voce tigo veicolo vengono chiede. E se la talindona domo na varrongo kino igo batkia. E se la talindona domo e la rongo memori e la contamina confusion. Na deceiving spirit and on that one. When we are grounded on God's word, we are focused on His mission. And allow us to we can darni do ready to go la vision. Batata tiku mai na vengo na kede na la ngomba tikin do kilati no kelu na lo tamu e bosse tiku bi no kelu o tio va tsai kelu do bi baruta e va tu le wati kuna ngumbula ke na ve ka kede wana na tikina mobile e na no mani ma Bono li daga en lo loma li bubal. But the son andando vuelta ko mata we procrastinate. Oh, sang, gai daga ma domingo, gai daga bulumengo.
o tinga sa mi o na bula bena bak procrastinate talam bagi volta ke via karo ni se soliti ko na katu bani lolo me soliti ko bar raw weekend na ngom ngo en dola ti ko na katu bani lolo weekend ke sa dorna no mana still small voice ame dor bar roti ke na be matakke the world's care business and grows the attention na ngom nga dor sa sa ni rongo de kin nan domini klo esa na raw ni ndreti ke ndar sombu era ni kau tali bina non daru attention non daru focus na be ka ni buru ena kai barera bakina non daru siang ni rongo de tingnan domo lokani we will be engrossed by the worldly attention kini bar bale ruangan itu na barro ti kini kio sianga ni barro bena domo ni kalo itu kuntinal profesa ini besinga keve ero be balati ko ero na English choba bata kina English setai o ve bira o merunganga non rubatu le wa bosa tiku bi se convince tekiko ve motelera roki que sabaya na nona sasangrati kuna mea be bakati kuna leone sandou tangi baka sangrati ku someti lo na bolipita e vana nanu kiki na bosi ni kalo me vana nu mikendaru e na ma tiku ni sila tambu ni kwa na biokani ni tevo resang ni demo sangati ko kwa ni ore de na bosa bakiriki to swallow you and I. He wants to devour kwa me na kata sango kwa me chilo miko sangani me na kata kwa no breathing space. He doesn't want you to live. The devil will double up his effort, knowing that his time is short. Time of probation is at hand. Rede tigo na kena sa bola ka tigo mai na kalu lebongo sa bola ka ni re mai. Sa la ka tigo na kali banto mai lebo na kali yang ilo sile tolu. Who are the angels that are torong? O they na ilo sile tula. You and I, we are the angels. We are called to transform this dying world from sin, from compromise. O they tale menga kadiba. Se kadiba kana tuku ni angilo sile tolu na kali ndo mai lebo. Lokani na kalu sa kadibi kenda ruti kuna ututi ni ngono. Au high calling ko tingi na bola ya. Ele tikira ni tomanti kuna na slide onongo. It can lose attention and conviction dies away. Sara la kalau ngadur sa sanga ni rongo dalan tomongo. We will be carried away by all these calamities, worldly businesses. Sara la kalau ngadur conviction membaleta nan tomo ni kalau kena nolak kadi nan dormul. Sana mati ani. Sana saya wen. Dor sana sia ni kawai na be kai kawai kino la malai. Sana bakata mata non dor bingra. Dor kabarer bakia, kaban dombul. Isabata mata non dor bingra, biturang kino marama, tamu sakai. Ena ya dor bilete. Na ya dor vivala. Ena dor tawasi, wasu sikino polo vi corrida. Kau ni kau tamai na babu buli mai bura ena lomo ni songo ti corrida. O maru ta ti bale teni luri ti kuna mbula bilele ki na ngona. Endulin dondo na tamata ni klopolo me bale ta serga na bakasa ma tu biose ti kino. Sari bela kata ti ko kwa. Mera compromise ti ko na buku ni beka ma santa rongoda nga nan do mi Jesu Kristo. Ko ngona ya bunde ya sanga bakando ni na rusa. Era takali kolomala ni ke buru na ngo bosa sanga bakando ni to. Ron takali. Lokani la tu kani na kapitu ni slide baru sini balabo na ndo ronguno. Ngona element promise. Gwe na kae waka ya buteki kina nonda rumbula na bisi na kere. Tiki ni bola tampo e kuntiku mana Aisia. Nore tiki ni bola tampo. Aisia basa bulu katulu. Kile ndo kile tulu. When you pass through the waters, oh iyo turang. Ke moni ngole maliolala si ngole na wanga. Si ulaga duru betiko, mongalo tiko ena ndendre ke buru burungo. I will be with you. Na kaloti opa. Ene tiko betike kena. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. There are a lot of fiery furnace experiences that we are facing, that we are experiencing at the moment. You have your own testament. Gori, Rebecca, and another. Lakalo mendaro sotava. Mereni bagrita kino kwena na kuko na no mundarumbula.
ke ba ka na fari furnace experiences na bokani tani ala ni ando ko na tutu ni belutaki me nduri ndo tiko ena babubuli ba papilo ni ni bena kato ko me compromise tala na babubuli mo wi mato zango lango ko na bosinkro sa barre ngo ko bena kulungu ni ngole duru ni to birte ki mandanga na buko anga senga bakandoni wakati kata ibabi tu senga mandanga ni kama yana buchini ngolo yana matangali vakambo to matangali boldness we need to have a spirit of boldness ochichini ngo ko bena kata ti me salu reisara no tanyala sa ambula ti ma UK tanyala sa ti go ibiti South Pacific Division ba roti go na Fiji for Christ. This is not just an initiative event oriented sa adong amay sa libaw. It should be a lifestyle. Ndoro kawai no kawai chino wantu na chisu bena tamata merambula wakayango ndoro kawai tikena nangono nga ndoro sa wa ndoro kina ndoro sa sema kina vola kalusa reproduce my manifestation of his character towards us and let us make men in our own image klana itobo bakalu na rei bakalu ni la ndoro ndendre iko sa kilanga. What would Jesus do in this situation? Grounded in the Bible. Sola scriptura na kandoro babu bulikina neba ndambe kina ndoro babu bulina lotu ni kabitu. The weekend that we are trusting on human tradition rather than the word of God. This is ni nanga na batule wa ena sona kisi sona lenga enda bena kata menda wali sa bararabi nga na bi kada bana namke kila na kai bararabi kina nono to wa temaki na ngasi Israeli otake Joshua na sangole mena kai kipioni kitoko wale be bagayo reda ni to baba sa kakadu sinus ni to isulu na wainingo na mandraingo sa mulai tal tu satu tal kina na mo okay itu guna posini kalau na boli Joshua and Joshua and the men of Israel failed to seek counsel from the Lord and sona na non darubula ndarusa la vedi che daru na kalau na bono ni vingra be kan ni daru kina bono de ke burubura totok wanu ni daru na nambula ora na turanga ni Israeli. Let's not forget to focus on seeking counsel from the Lord at all times, trusting in His word. Kaya nga ngona bosa nga ni kalau and non daruya kuni batule wana bingono ke. Kaya baka senga ni tukuni na bosa ni kalau daruka kuni batule waki. Daruka kuni baka ya uteki non darutos. No redeti kuna kawalu ni slide. Abaru medha. Sini kalimanga na slide. The divine exchange. Ngwe sona ka ena rebeti una kalau wala ni bingarabi. Maybe se matibata kena koko o mai lo malangi me to thoko kina na bingarabi. Non-daru human weaknesses. Lebutuna non-daru lenga our weaknesses. Yuna kai complementang na weakness na presence ni kalau God's presence. Bala tani satiko na non-daru weaknesses ano na kena vise mati bata kena nona koko na kalau it is equal to ultimate strength. Kila na koko ngwa na senga wala ngani na ronga na sarapa sana. Era tamata era ndaru vi maloi batara misi ndaru mas ndaru lolo so na mas na kalau sa kabando ni ronga until and unless you and I fast no reda ni volta ay selim sa bulkaw dolo manda na volta ay selim sa bulkaw dolo manda manda la kay na katana kalu menda wana nanuki na vika ube na kata mubali tara chubika ni mata na ay selim sa bulkaw ay selim mo alu natikina ono tikini ono lebo kaji ay selim sa bulkaw alu tikini ono ni wala tabu kanta sare dan gona ay selim sa bulkaw alu tikini ono tikuli tikina posani kalo. Is this not the fast that I have chosen to lose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let our press go free, and that you break every yoke?
Vyokan. Nakalungo, ebenakata me vado kabikenda. Ele punangono, siang ni rani atika, babo, ngasara kita lolo, darumas. So no darumas, sen ronga nakaluna darumas, vada molo. Dorolo, to problema de molo. To release or to lose the bonds of wickedness, lolo. To let the oppressed go free. When I got to human power with divine power, masubango membula temat, me demurine tebo. So na human, can a spiritual sicknesses. Tiko nondor lomani bubale, nondor rumbula tamateando. Que va a kata me yalita me sebu, complete healing, complete restoration, to let the oppressed go free, lolo. And that you break every yoke. Wakasamata. So human imperfection plus God's presence is equal perfect grace. Human fear plus God's presence is equal to courage and assurance. That is an attribute of leadership trait. For you to have that assurance all the time to drive you to move forward. So God is not silent. How you respond to that situation. Human inadequacy plus God's presence is equal ultimate resource. Kalau ben kata talaga no sobra may na resources kaya lo malay bigyan sa. Niyo na kayun slide. The journey, do not be frightened. The Lord your God is with you wherever you go. The stronghold, kalunggo no daru stronghold na bingon kita. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Psalms 46:7. Our guide. The Lord is the one who goes ahead before us. He will not fail you nor forsake you. It is better to trust in the Lord than to trust in men. Do not put your trust in men. Tamata and do will reckon on about Tulawa. Tamata and do liumuri and live on. The Tuntigo and Diranirami was over the reality of what we face in life. The unbreakable bond. Neither death nor life, height nor death will be able to separate us from the love of God. God la katali. Sebanyak sa rembulan nyala limati, rembulan nyala limati kuna kilati. Kaya mani patarana kalumo mati au nasiang pagandua. Yuna lele batu kilana singa talioya ena kadibe una kadibando milio. Na nungu pagambula. Muna leitiko batki ko me partage. Non daru jeni na vishi. Tosain ena katini slide. Go mbaletendo ni talo no mbaletendo na millionaire. Or Mohammed El Arian, quando na CEO of a massive investment. I think we'll catch in this slide. Okay, you ready to go to long? E bambi bitter na turango na nona oso ni nona rauka na buru may na nona obligation kaya na responsibility and alomani bubali. Kita na loko ni sa presenta ka po na lubiana ngonelewa. That you have been missing over 20 times. You chose work over school, over soccer matches, over parent-teacher conferences. Whether we can do UK South. Dorubambi bita kati ula zakadak. Se dorubali vetu non daru chiso Jerusalem. Rasar tingo ngone rinti ke bikin daru tiko. Nakake dengan darumbula takatingo ran lembula takna lubenda. Ena buku ni non batu lewa. If we value family time now, lubenda ngone lewa watkina. Yeah, they will value their family. They will value their spouse. They will value their children. Sa kena no review kani tosa ni na kachika doni slide. The earthly executive. Go na kaya la ko duru mutuna buru ngo. Ran an international business me bakana italo moya. But lost the relationship. Travel and emergency meetings demanded absence. Lebona ngona sa demand ta mai na onga ke buru ngo. Ko na kaya senga sar ni mbimbi. Usata muka bando ndini ko tingo menela. Ye mbimbi da kachinga na ubale. It demands our attention, our family. Forced to choose between career growth and family presence. Sare kawekina forced to miss our first day of school for our children. Yo, Vitalia, sare drop taking our
Tala Italian don't have se tala Italian do rather than us. No, that presence matters the most because our Heavenly Father each day, He is a father to every person on earth. Yet He never misses a moment. Omnipresent, never constrained by distance or crisis. You cannot weary Him. You cannot weary Him. Eh? The daddy who's always expectantly waiting for you. When kata tiko na kalu, me rongo di kenda, me posa pe kenda, me ka wait ako nondo ridordo. Di kenda wada kenda na tama. Na otu tini ngono. Dorungaro no me ndaru. Toto bata tiko nandaru ndaru yokani bata na mabika ndaru bambimbita. Vika wa buru beta vika velu ta kalo mala, our heavenly Father sits with you in the hospital room, rejoices in your victories. Sana kuma suna kalu na bibu kitip. Nakalu we na kata me vande teken to no buni ko mi sa may warutin nanto teko buni singa tambo UK South. Kalu we mbole kianta. God is always with you. Tos sigo ni na katsin karoni slide. Ni orede teko na kalongo. In our early years. Una bola tambo. Sabangom na kake. Sigo na ngono ndala sudu mai sigo na ngono ndala mate. We learn how to walk. Kalele mai sa sudu sa da vingarai. Ronda mate ni singa kurubuli. Sala kwa ni na youth transition. Our baptism, our date with our spouses, and also adulthood trials. Na vika da stava. Matay ni takadaka. Ndara ni bana na utakali. Ya da nango na sana lembalo lo tu ni bana na sana ngai lo remai. Isa all this while na kalwa tiko kuli botanga me batia. And I praise the Lord for that. Ya sana we tini musundaro. Indaro tiko na sema ni bioka ni bingo ke. Our Deep Valleys hospital room for the first time. Matay ni bentaro. We were in that hospital, anticipating the arrival of a newborn baby. Or maybe our loved one that was diagnosed with cancer. Parents passed away. Our early years, our youth transition, our adulthood and transition, and also our deep valleys. That He is always with us. For I know the plans I have for you. Kani ya bena kata me pare takabiko ni tigo na no ni tubu tu me vara na no me era na ngoni ni soli e tigo na no ni tubu tu we wo sibe da mai na no tubu tu ba bu male baleta na no le wani ya do tigo there is omnipotent result, there is almighty result. Ela ka bena kata mo vara takabiki anda UK na kalongo e bena kata me ado el vai do relevo na kana no bula se ni ado tigo baleta kende runga endo ruba kale leite ka tigo na kalongo endo se submit tigo to the heavenly authority. Lord, may your will be done. May your plans be done in my family, in my life, personally. To prosper, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. And your rod, your staff, they comfort me. Ndila ni ndoro lako dhuru mana vei mbuto mbuto ni mbula vei nraki dhani mbula ene tubo tikikendaro no le tito la kalu ene tumber kendaro tiko Joshua ngole mai Mr. Manasa ngole mai Mr. Moses ngole mai vai dormo klani dado no va tulo ni kalu ndoro no va dio amiado na kachin kabani slide a never ending, always enduring source of life. Tali na katuku no bola li Zephaniah. No se tolu tine trikabitu. Zephaniah. The Lord your God is with you. The mighty warrior who saves. He will take a great delight in you. In his love, he will no longer rebuke you. But will rejoice over you with singing. Kailangan ngondoro la kadrum tuna dende na kalungwe na dende tu na langa sero tu na dende dende na langa sero tu. When and smile tu na evena kata tiko kwa me tiko ba tiki kenda na vingu ke. Bale to kwa na buri ni mbula kwa no ndaru chip kono sto. Ba utukuna tikina na vika ke ya tiko e ba ya la na is temporary. Even our life, our work. Ado moko bi dare so na kina ta ni vika kanda bolta kana tamata.
Sang ni dua nga si usibita na varara vichova, the enduring source of life. But to kwena nona mbulo kwe sang na nona yalala sang tana na tintin. May da bana nona slide na buni kwa. Adana kitchen kalimani slide diba kani. Obe taron kendaro. What does Emmanuel mean to you? In your darkness, in your trials, in your anxieties, do you even take into account that God is with you always? In your pain, in your frailty, in your brokenness, Emmanuel, God is with you all the time. UK South. In your fears, in your hurt, in your insecurities, remember, God sees everything. Sali dona ka rani buli tagi mo wala ko. Kaya baka durlo malanga ta katiglo bi sinima ta ko sali sugo tu mena ndor bi sinima ta. Masuto na kalongo. Tura ni bandi ta kipsuli bi lo bandi. O kila na la kalongo ke muni tikina. Ngona ka ustaba tigo bala. They are not treating me fairly. I need justice. God is with you. Living in the awareness of God's presence, meaning facing every situation of life with courage and assurance. So nung kumaso ni Bokain, kahit kaya nang dala ko duro meeting ko, dala para revita ka non daro iba mula. Nakalo sa ati ko bat kaya. Bakal kata nakalo na labas sa rabi kaya. And tigo ni siya tambo sa likwa. God bless us all. Now I live. Amen. Na kasanda ba ni binawali ni sarong o sa ti na bos ni kalau bombo te na natomona na nonda songo ni menalitin tanando botanga na kena langa charbaga rondo mile bunu sira sa tongor kere nda tuda ke baka orno tuda ke baka ora inda mitinga lang sira baga ndo mile besar bon nonda kalau
Nada bento namas. Na katal-tal ndo minum ni mas michin kino da songoni. Tomas, na vale turanga na no ni boss bandi te kimami. E va dingu kimami. E ko tala ngambe vi kimami na davi kala bo me kem savoir revale bena Emmanuel kalo zati wat kimami. Kalo ngo bena kate me tiko ba kimami na singa kina bo. Bena kate me nduru buka wanga tak. Kame nduru ota kana mami mbula kina mami matu vale. Nani mami davi kala o lele bula lai me kem saba. Wana nanu ta kana rai ba kalo malai. Ni mami va tule wa. Tura me asa khati na no ni lawa but kem kila ni ada lawa lo malai. Kem na kunya na vademu na bula sautu kena we kauni baru ta tu verta mata ya lum dini bikem ni tu no ni was. No eyes have seen, no ears have heard, nor has it entered to the heart of man what God has prepared for those who love him. Tura na dini no ni was kem va kila kena. If we love you consistently, you will also provide for us and do wonders. You provide miracles that we have not experienced it before, Lord. Thank you, Lord, that you will bless us. You will help us to understand the the sovereignty of your glory to us humanity. Kekima mino vingaraivi. Na wali na no na pakal ngata kati na ni toso. En na bingo ke dan rambulan turlo tu ke south. Rambulan ni bupal, rambuli vingaraivi daga rambuli ka. O so tatau na gavi ke mitura. Kreatura mo ngi pakal ngata kabi. Pakal ngata ki rabali. So para kana ni buku no ni alma tua. En non rambula. Mera pakila ni otio wa sa tiko tikira. O tele ke mambina ni ngawa na ni rel. Me ke mbaklat ni ke ni. Ni sera pa ni levi ki mambina ni lolomba. Parce que qui m'a même bon quoi le nom que moi ça n'a pas été tissu ça une sorte de